Je li ti bila jasna slika, dakle, da to nije dobar put u tom trenutku? Ne. Ne. Zato što vam, ono što smo pričali na početku, plodno tlo, koliko smo mi koji smo zabrazili u tome plodno tlo smo iz razloga, a tu onda dolazi do tih nekakve psihičke nestabilnosti od prije, jer čovjeku koji ima svoju viziju, svoj cilj, svoj plan, odgovornost, on neće prihvatiti činjenicu da će on sad uzeti nešto što će napraviti da on ne može kontrolirati sobom.